Kwirwo aya awendia wa dawa cia kurebia maikirio ngono tariki 29 mweri muhituku mwena wa Kasarani na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Kasarani. Gatagati kao 33 ni ya kuma bururi wa Nigeria na umwe kuma bururi wa Eritrea. Kuringana na OCPD wa Kasarani, raia aya maigirie bururi-ini na kigwati atene arutwo wa university no indi ni endia a dawa cia kurebia. Twathie na mbere na uchunguzi ne twacokire tukiona ati nginya aya mareita students ni andu very suspicious tondu matirathoma, matirathie kirathi, mundu araikara mweri umwe agathie kirathi maita meri. Uthuthuria makiria wonanitie taretu gatagati kao ni arutwo na mari na marua maria magirirwo kumetikiria makorwo bururi-ini. Miaraho ya umuthi ni makinyiro igoti-ini ria Kiambu na mathomerwo thitango cia gukorwo bururi-ini mugaro wa watho, kwendia dawa cia kurebia na gutabania wikinaĩ ungi. Ministry ya ugitiri yathanite 17 mahamurithio nginyagia bururi wa Nigeria, igoti rikiuga rigathikiriria ihoya riu muthenya wa rucio. Those who are not students, they have their repatriation orders and they are now prohibited immigrants. I will give a ruling the request by the IO tomorrow, 12th of April at 2 p.m. In the meantime, I shall suspend their bond terms. I direct that they be detained at the police station, be produced tomorrow at 2 p.m. for the ruling of the court. OCPD wa Kasarani augite raia aya makoretwo makienderia arutwo dawa cia kurebia na kuria muingi wihuge na kuhura riboti kuri maafitha a borithi riria mekwa andu maratabania biashara cia magendo. Ningependa kuwatahadharisha wale landlords wawe waangalifu, manake wakati una rentisha mtu nyumba lazima kitu cha kwanza uangalie documents za huyu mtu kama ni sawa sawa, upate photocopy ili chochote kikitendeka unaweza ku-account kwamba huyu mtu ni fulani na stakabadhi zake ndio hizi. Afitha munene wa ugacero mwena wa Kasarani ni acemanitie na arugamiri a university iria arutwo ya marandikithitio guku Nairobi na ene biashara nene kuria raia aya makoretwo makioneka kaingi. Handu-ini ha Inooro TV ritwa rekwa ni Mwangi wa Maina.